Nagpapadayon pa yanan mga awtoridad na pagtinurin sa nga lalaki katapos ini mahireport nga nahulog ang kadagatan nga sakop han barangay 12 Bungtuan Dolores Eastern Samar han gabi han Marso 16. Ginkilala han Coast Guard Station Eastern Samar ang biktima nga hi Marlon Picardal Ribiche, 42 anyos ngan residente in Barangay Trinidad, Bungtuhan Oras. Sumalahan report na hitabuan insidente han mga alas 7 han gabi ngan habut ngan madagmit nga pagrespondehan mga otoridad wara lagi hapon inihikit iharibiche. Tubtub nga ginsusurat ini nga balita. Samtang padayon nga iginkasaan search and rescue operations. Nagpagawas na notice to mariners sa Philippine Coast Guard para nga tanan nga mga mangirisda ngan mga tag-iyahin sa kayan pandagat nga naagihan na sabi nga lugar. Kasumpay hini na apilar ang Philippine Coast Guard ha publiko, labi na mga nagpupuyo haligid ang dagat nga mag-obserbar ha palibot para makita ang biktima. Ngan kun pananglitan hikitan ang biktima, tagan dayon hin kaangayan nga bulig. Ngan ipaabot dayon aton impormasyon ha pinakahirani nga buhatanan Coast Guard o tumawag hotline number 0945-3984-795. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.